شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. U ime Allaha, milostivog, samilosnog, u mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kući, neka ga u postu provede. Ako se razboli ili na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate, da određen broj dana ispostite i da Allaha veličate, zato što vam je ukazao na pravi put. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Poštovani sugrađani, cijenjeni gosti, dragi naši nastavnici, roditelji i učenici, Esselamu alaikum i dobrodošli na svečanost povodom nastupajućeg Ramazanskog Bajrama. Posebnu dobrodošlicu upućujemo našem uvaženom gostu, načelniku općine Gornji Vakuf Uskoplje, Esminu Hajdareviću, kao i svim predstavnicima vjerskog, kulturnog i društvenog života našeg grada. Hvala Leila na ovom uvodnom pozdravnom dijelu. Ja vas također u svoje lično ime i u ime cijelog kolektiva naše škole iskreno selamim i pozdravljam te izražavam toplu dobrodošlicu na današnji svečani program povodom nastupajućeg Ramazanskog Bajrama. Samo 2 dana nas se dijeli od Mubarek blagdana, a u dušama vjernika već počinje da se javlja ramazanska praznina. Međutim, blagdani su da se radujemo i veselimo, tako da će ta praznina biti ispunjena sigurno na kraju pozitivnom energijom. Nadamo se da ćemo današnjim programom, a kojeg su pripremili naši učenici sa svojim učiteljima, nastavnicima i mentorima, izazvati emocije radosti, sreće, osmijeha, a možda se izmami i koja suza. Radost bajramskih blagdana, posebno kada je prenose i dijele sa nama naša djeca, onda je to zaista nešto posebno i čarobno. Nakon što smo poslušali predivno učenje kuranskih ajeta, a koje su nam proučili i pročitali prijevod značenja naši učenici Omer Filan i Davud Pidro, vrijeme je da krenemo sa našim svečanim programom. Kao što znate, nalazimo se na samom kraju Mubarek mjeseca Ramazana. Mjeseca u kojem smo se trudili da prije svega postom, pa onda i drugim dobrim djelima, steknemo Božje zadovoljstvo, te da iz Ramazana izađemo što bolji ljudi i vjernici. Mjesec Ramazan poseban je iz 2 razloga. U njemu je propisan post i u njemu je počela objava časnog Kur'ana. Svaki dan Ramazana posebna je radost za vjernika, a pogotovo se ta radost osjeti u periodu sehura i iftara. Ali sve mu dođe kraj, pa i našem dragom gostu. Iako zaista svi osjećamo određenu dozu tuge zbog odlaska mjeseca Ramazana, jer duša navikne na iftare, sehure, mukabele i ostala dobra djela, ali ipak muslimanima dolazi utješna radost, a to je blagdan, Ramazanski Bajram. Povodom nastupajućeg Ramazanskog Bajrama i prije početka današnjeg programa pozvao bih direktora naše škole, gospodina Filan Aliju, da nam se obrati u pojmu. Imami, predsjedniče izvršnog odbora, članovi upravnog odbora,
dragi naši privrednici, kolegice i kolege, cijenjeni roditelji i dragi naši učenici. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas danas pozdravim povod manifestacije kojom obilježavamo dolazak Ramazanskog Bajrama, jednog od najradosnijih i najznačajnijih blagdana za nas muslimane. Također bih želio da vam se zahvalim na vašem dolasku, na vašoj podršci, odnosno na izdvojenom vremenu i trudu koje ste uložili da bi danas sa nama podijelili ovu radost i uvećali ovu našu manifestaciju. Danas nam je poseban gost sa nama, znači ovu priliku koristim da se zahvalim našem Hafizu Burhanu Šabanu, njegovom sinu Fatihu i Abdullahu, njegovom prijatelju, koji su nas počastili svojim prisustvom na ovoj manifestaciji. Iskreno im se zahvaljujem na dolasku i te podršci ovoj manifestaciji. Ramazan je mjesec posta, strpljenja, solidarnosti i međusobnog poštovanja. To je vrijeme kada učimo kako biti bolji ljudi jedni prema drugima, a tako Bogom i prema sami sebi. Bajram koji dolazi nakon tog posebnog mjeseca donosi radost, zajedništvo i priliku da podijelimo sreću sa svojim najbližima, ali sa onima kojima je pažnja i podrška najpotrebnija. Naša škola kao odgojno-obrazovna ustanova ima posebnu ulogu u njegovanju ovih vrijednosti, a to su tolerancija, razumijevanje, dobročinstvo i poštivanje različitosti. Upravo kroz ovakve manifestacije učimo jedni od drugih i gradimo zajednicu zasnovanu na međusobnom uvažavanju. Cijenjeni gosti, kolegice i kolege, dragi učenici, želim da ove dane provedete u krugu svojih porodica, ispunjeni radošću, mirom i zahvalnošću. Neka vam Bajram bude podsticaj da nastavite činiti dobra djela i širite pozitivne vrijednosti koje ste učili tokom Ramazana. Također, cijenjenim kolegama i roditeljima, želim da ove blagdanske dane provedu u zdravlje, sreću i porodičnoj atmosferi i toplini. U ime škole i u svoje lično ime svima vama upućujem iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Hvala vam što ste došli. Hvala našem direktoru na lijepim riječima. A naš poslanik Muhammed alejhi selam je rekao: ko posti Ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio. U duhu ovog časnog hadisa, zadovoljstvo nam je najaviti naš mali hor, učenike od 1. do 3. razreda i lahje koji su pripremili samo za vas.
Iskreno se nadamo da ste uživali u preslatkim glasovima naših najmlađih učenika. Inače, kada god pripremamo najmlađe za neku priredbu, mi imamo običaj kazati, oni ne mogu pogriješiti, jer sama njihova pojava čini ih nepogrešivima. Zato molim vas još jedan aplauz za naše najmlađe učenike. Ustajanje na sehur i iščekivanje iftara, kako je god zanimljivo najmlađima, Boga mi isto je tako i nama starijima, pogotovo kada Ramazan bude u ljetnom periodu. Pa oni kandilji na munari, insanu se ponekad čini, namjerno neće da se upale. Ali sabur je glavna odlika posta. U njemu leži snaga našeg tijela i naše duše. Međutim, ono što daje posebnu čar i ljepotu, prije svega ramazanskim iftarima, jeste okupljanje porodice radi zbližavanja Božjeg zadovoljstva. Ramazanski muhabet naziv je igrokaza kojeg će vam predstaviti naši učenici. Vjernici, propisan nam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonuli. Mama, jesi li sigurna da je ovo dovoljno? Post traje cijeli dan. Znaš, dug je. Pa dragi Ahmede, pojeo si 3 jaja, 2 somuna i jogurt. Ne ideš na Mars, ideš u školu. Sinko, nije snaga u stomaku, nego u saburu. Dobro, babo, ali sabor mi je uvijek jači kad sam sit. Dede Rozmi, posti ibadet, ali plaho gladan insan je i nervozan insan. Valja izdržat čitav dan bez hrane. A tebi treba snaga. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah. Mama, idem malo da prošetam po gradu. Čisto da skratim vrijeme do iftara. Pripazi, sinko, ne iđi sredinom džade, satraćete štogod. Ama nemoj ni plaho uskraj, da te boj se ne udari nešto s krova, nego hajde nako. Nemoj niko ni da diše dok ezan ne krene. Ja već zamišljam hurmu. Ima 8, gleda me. Nemojte zaboraviti pročiti dovu prije jela. Koliko pričate o hrani, bojim se da hoćete. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ovo je prava blagodat. Kada je cijela porodica pred sofrom. Neka dragi Allah bude zadovoljan sa nama i upiše naš post u dobro djelo. Amin. Ovo je najbolja hurma u mom životu. Boga mi, ima ukus pobjede. Boga mi, Hanuma, imaš zlatne ruke. Lanjska supa je bila divna.
ali ove godine si samu sebe nadmašila. Hvala Bogu, uvijek sam se trudila da nam iftari budu što ukusniji. Draga djeco, ako Bog da i narednih godina ovako dočekivali iftare, svi zajedno, sretni i nasmijani. Koja je ovo pita? Joj, opet zeljanca. Pa dokle više baš ono što ne volim. Draga majko, uvijek si pravila najbolja i najljepša jela. U mirisu tvoje kuhinje uvijek se osjećala toplina doma i ljubav koju si nam pružala. Rodi nene, sutra ću ja svome mizi da napravim ono što najviše voli. Burek s puno mesa. A ja, kad će moja sarma? Sarmu ćemo za Bajram. Biće i baklave, kadajfa i svega ostalog. Samo ti, babo, pripremi dobar bajramluk. Ramazanske večeri imaju posebnu čaroliju koja se teško može opisati riječima. Nakon dugog posta, kada sunce zađe i oglasi se ezan za iftar. U kućama se osjeti miris toplih jela, svježe pečenog hljeba i hurmi koje prve prekidaju pust. U tim večerima osjeća se posebna toplina u srcima ljudi. Dok noć prolazi, grad se smiruje, a u srcu vjernika ostaje osjećaj smirenosti i nade da će svaka naredna ramazanska noć donijeti još više dobrote, bliskosti i duhovne snage. Ramazan nas podsjeća da budemo strpljivi, skromni i spremni pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Bošnjačka književnost kroz prozu i poemu očituje se kroz bogatstvo naše usmene i pisane tradicije. Bol i suze naših majki često su opisivane u pjesmama, prozama i poemama, naročito nakon posljednjeg rata. Teška je suza majke šehida. Ona će imati posebno svoju težinu na sudnjem danu. Ali opet, Bajram je blagdan koji i najtužnija srca učini i čini sretnim. Bajramska suza i Bajram stiže kraj Ramazana nazivi su recitala kojeg će vam predstaviti naši učenici. Suza. Uranila majka stara, sabah namaz je klanjala, pa s Kur'anom u dovama svog šehida spominjala. Hvala tebi, gospodaru, što sam Bajram dočekala i Ramazan u hatmama najmilije spominjala. Pripremila dobru sofru, sve Bajramom što se sprema. Poljubit će me svi u ruku, al najdražeg meni nema. Samunare se uče salavati, a tužnoj majci bistra suza kapti, pa na mezar ide svome sinu, da iz duše priznamo istinu. Selam alejk, moj šehidu mio, odavno si majku ostavio. I ovaj ću Bajram tebi doći, a za drugi ne znam hoću li moći. Slomila me češnja i tuga, svaka noć mi ko godina duga. Veseli se duša Bajramima, al mi sine ti fališ u njima. Bajram stiže kraj Ramazana, ja ne mogu svoju radost skriti, falit će mi jako teravije, da bar može malo duže biti. Ramazan je mjesec ibadeta, u njemu je mnogo lijepih dana, u noćima prepune džamije, Bajram stiže kraj Ramazana. Svakom radost na licu se vidi, veselje se širi sa svih strana.
Mala djeca uče ilahije, Bajram stiže, kraj je Ramazana. Raduju se ljudi širom svijeta, raduje se sefteli grana, ptice, ribe, cvijeće i drveće. Bajram stiže, kraj je Ramazana. Uz Ramazan srce se očisti, kada dođe praznik muslimana, mnogi grijesi budu izbrisani. Bajram stiže, kraj je Ramazana. Bajram šerif mubarek olsun. Vjerujem da nas je sadržaj ovog recitala dirnuo u srca i da smo se barem na trenutak prisjetili velike žrtve koju smo kao muslimani podnijeli. A Muhammed a.s. nas uči da ipak budemo optimisti, jaki i da ne gubimo nadu. Svaka žrtva i svaka bol nisu uzalud. Na ovom svijetu rahatluka nema, ma koliko mislili da nam je dobro i da uživamo u našim životima. Upitali su velikog imama Ahmeda, kada ćemo napokon sretno početi u rahatluku da živimo i uživamo? A on im je rekao, tek onda kada napravimo prvi korak u džennetu. A neko je upitao, opiši nam sve džennetske ljepote, a on im reče, u njemu će biti Muhammed a.s. Ponosno vam predstavljamo naš drugi hor, uzrast učenika od 4. do 6. razreda, i njihovo izvođenje kolaž ilahija. Uživajte! Rasul
Ovo što smo upravo čuli, a vjerujem da ćete se i vi složiti sa nama, bila je perfekcija i čista umjetnost. Sve pohvale i čestitke učenicima i njihovim mentorima. Upravo tako i zato vas molim još jedan aplauz za naše učenike. Medina, grad Božijeg poslanika Muhammeda alejhiselam, prva godina nakon hidžri. Muslimani i dalje obilježavaju predislamske i neislamske narodne praznike. Kako je došlo do naređivanja i propisivanja 2 Bajrama, to će nam pokazati naši učenici kroz jedan edukativan igrokaz. Odjećom, kulturom i međuljudskim odnosima vraćamo se u Medinu prve godine po hidžri. Kako si? Hvala Allahu, što i vama želim. Bujrum, brate, pridruži nam se. Hvala ti, nego vidim, slavite nešto. Jes, danas je narodni praznik stanovnika Medine. Mi to obilježavamo već godina. To su nam ostavili naši očevi i naši djedovi. Čekaj, a kako ti ne znaš da je danas narodni praznik Medine? Ne znam, jer ja nisam iz Medine. Ja sam iz daleke Mekke, muhađir, izbjeglica. Stigao sam prije tačno 7 dana. A mašalah, naš brat muhađir koji je došao sa poslanikom alejselam, posebna čast. Reci, čime te možemo služiti? Kako ti možemo pomoći? Samo reci. Hvala ti, Allah te nagradio. Već mi je jedan vaš prijatelj dao pola kuće, 1 baštu i 2 deve. Ovako gostoprimstvo odavno nismo vidjeli, nego vidim slavite narodni praznik. Zar ne znate šta je jučer Muhammed alejselam rekao nakon podne namaza? Ne znam. Znate li vi? Ne znam. Šta je rekao? Jučer je Muhammed alejselam vidio kako se stanovnici Medine vesele za njihove praznike. Pa ih je pitao, a koji su vam to blagdani? A oni su odgovorili da su to 2 dana u kojima se raduju još od vremena džahilijeta. Pa nam je Muhammed alejselam svima rekao, Allah vam ih je zamijenio sa 2 bolja blagdana. To su Ramazanski Bajram i Kurban Bajram. Boga mi, nismo znali. Od danas obilježavamo samo 2 Bajrama. Paganski običaji više nisu našim životima. Hvala ti, dragi brate, što si nas obavijestio. Bujrum, brate, posluži se, svježe medinske hurme. Bujrum, arapska kahva. Ne hvala, ode ja i drugima da kažem šta je poslanik alejselam rekao jučer nakon podne namaza. Da, muslimani nepunih 15 godina nisu obilježavali nikakve blagdane. Dolaskom u Medinu, tek 2. godine po hidžri, propisani su blagdani. To su dani radosta, veselja, uživanja i dani u kojima je sve zabranjeno osim radovanja i uživanja. Radost Islama, ali Bajrama, dođe iz daleke Medine i do naše Bosne, preko Mubarek insana Mehmeda El Fatiha u našu Bosnu. Dođe Islam i sve njegove ljepote. Ne znam da iko ljepše na ovom dunjalku obilježava Bajram. Od nas, muslimana, Bošnjaka, radost koja se nikad neće ugasiti.
Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Zato kunem se uzvišenim Allahom i svetim Kur'anom i krvlju naših šehida i jemenijom naših nana, dok je muslimana Bošnjaka u ovoj zemlji bit će islama i namaza i Ramazana. I iz Bosne će se na hadž putovati i u Bosni ćemo Bajrame dočekivati. Tuđe poštujemo, nikog ne mrzimo, ali svoje volimo i čuvamo. Bajram šerif mubarek olsun. Hvala našim vrijednim učenicima koji su nam zaista na slikovit način prikazali jedan dio naše davne historije. Svaki Bajram je radost za vjernika. Za Bajram ne smije da bude tužnih, gladnih i posvađanih. Za Bajram treba da se jačaju i obnove rodbinske, komšijske i prijateljske veze. Kod nas u Bosni Ramazanski Bajram ima poseban značaj, jer se drugog dana Bajrama sjećamo naših šehida, zahvaljujući kojima mi danas slobodno živimo i radimo u našoj domovini. Šehide ne smijemo zaboraviti, kao ni sve one koji su na bilo koji način, bez obzira na vjeru i naciju, doprinijeli da naša domovina bude danas slobodna i nezavisna. Zato zamolio bih vas da učenjem Fatihe ili minutom šutnje odamo počast našim plemenitim šehidima. Ridajan lillahi al-Fatiha. Im je vječni rahmet. Narodna nošnja, folklor i narodne igre jedan su od temeljnih principa tradicije svakog naroda. Bošnjaci zaista imaju bogatu tradiciju kada je u pitanju upravo folklor i narodne igre. A kao što smo već spomenuli, Bajrami su dani radosti i veselja. Pa radujemo se i na ovakav način, što da ne. Dragi gosti, uživajte u narednim minutama kroz tačku naše folklorne sekcije.
Iđik otvori, jer moga mi dina, izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srdi, jer za tobom beli umri Emina. Narodne igre su izazivale uvijek u nama posebnu radost. A mi smo pripremili nekoliko iznenađenja za naše goste povodom Ramazanskog Bajrama. Krenut ćemo od mlađe generacije. Kada je u pitanju ljubav prema ilahi i kasidi, mnogi mlađi naraštaji su krenuli stopama svojih očeva. Leila, neka naša iznenađenja budu ujedno i bajramluk našim cijenjenim gostima, ali i našim sugrađanima. Dobro si kazala, mislimo da je naš Hafiz dobio veoma jaku konkurenciju, a njegov osmijeh upravo to i potvrđuje. I nadamo se da ćemo, ako Bog da, u bližoj budućnosti uživati u njegovim ilahijama i kasidama kao što smo uživali i uživamo slušati ilahije njegovog babe. Čast nam je zaista predstaviti mladog i talentovanog, prije svega učenika, a onda izvođača, koji će nas zajedno sa našim horom 5. razreda počastiti ilahijom pod nazivom Ramazanska. Dragi gosti, dame i gospodo, Fatih Šaban, sin našeg Hafiza Burhana Šabana. Molim vas jedan aplauz za podršku. Mjesec posta milosti, oprosta
mača kao ptica proljeću. Došao nam je Ramazan, rahmetom je nagizdan, umetu je darovan, u njem Resulim poslan. Došao nam je Ramazan, rahmetom je nagizdan, umetu je darovan, u njem Resulim poslan. Ramazan, 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 Ramazan. Džennet Rejan kapija otvara se onima koji su ga postili, blagovije sa njima. Doći će nam Ramazan, suzomaška dozivan, poslije njega i Bajram, nurom Božjim obasjan. Odlazi nam Ramazan, pa sam malo kaharan, nema posta iftara, teravije se fura. Odlazi nam Ramazan, pa sam malo kaharan, nema posta iftara, teravije se fura. Ramazan, 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 Ramazan. Lijepo je bilo slušati našu mladost i naše talente. Neka im dragi Bog podari mnogo uspjeha, zdravlja i sreće. Hvala vam još jednom. Mi smo kazali da imamo nekoliko iznenađenja. Saudine, da li je vrijeme da otkrijemo i drugo iznenađenje ili da sačekamo? Znaš kako kažu, šlag je uvijek na kraju. Vidimo da vi uživate i iskreno drago nam je zbog toga, ali svemu ipak dođe kraj. Tako i našem današnjem programu. A za kraj ostavili smo nešto zaista posebno i specijalno. Kruna višemjesečnog rada i vježbanja. Vidjeli ste i sami da su u pitanju 3 velika hora različitih uzrasta sa oko 150 učenika. Zato na samom kraju čast nam je predstaviti završnu tačku sa učešćem svih horova uz pratnju našeg školskog benda i sa našim specijalnim iznenađenjem. Ovdje zaista moram naglasiti trud i angažman našeg školskog benda, a kojeg čine nastavnik muzičke kulture Musa Derviš, nastavnik razredne nastave Ozid Seno i naš školski pedagog Sinan Emir. A sada završna tačka našeg programa. 3 velika hora, Ilahija Mrva sa našim specijalnim gostom, Hafizom Burhanom Šabanom. Izvolite. Da sam danas ovdje sva djeca, naša budućnost. Hvala na ideji, hvala Mire. Hvala svima. Dobrodošli svi. Hoćemo pjevati. I reći ćemo Bajram Šerifu Baraku Hoćemo pjevati. Da Allah u Kabuli, naši ibadete, post. Meni je čast da sam ibadete. Hajde. Meni je čast da sam danas. Ja
Neka je ali sad ćemo probat da vidimo kako oni. Aj sad vi. Neka je sela. Neka je sela. Svi. Eyvallah, hvala velika, hvala velika. Bili ste odlični, ali su oni meni bili bolji, hvala opet. Hvala na pozivu i ako Bog da, možda se vidimo nekad ljeti, načelniče, pa eto ako Bog da inšallah, pa ćemo se družiti. Ja sam rekao, ako bude ova publika što je bila danas ovdje, to je dovoljno da ćemo imati divan ambijent. Još jednom Bajram Šerif Mubarek Olsun i svaki hajr vam želim od srca. Hvala. Hvala svima. Je bilo divno čuti i vidjeti sa kakvim žarom, kreativnošću i profesionalizmom su naši učenici izveli sve ove ilahije, a posebno posljednju koja je uljepšala ovu našu bojramsku svečanost. Ja bih sad zamolila našeg gosta, cijenjenog hafiza Burhana Šabana, da još malo ostane na bini kako bi mu bio uručen prigodan poklon. Izvolite, direktor, ili Niste trebali zahvaliti. ko će uručiti poklon, neka... Okay. Ali znam zahvalnost. Ja sam dobio Bajramu. Tiše malo. Ajde Lile, završavaj. Iskreno se nadamo da ste uživali u svakoj sekundi našeg programa. Hvala svima na dolasku, a posebno želimo da se zahvalimo našim dragim gostima koji su mahsus došli iz Sarajeva kako bi uveličali ovaj dan i naš program. Hvala Hafizu Burhanu i njegovom sinu Fatihu. Zaista je bio ovo poseban dan za našu školu, ali i za naš grad. Dragi naši gosti, želimo da vam se zahvalimo od srca što ste uveličali naš program vašim dolaskom. Od srca svima vama u ime naše škole želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun i da još mnogo dočekamo ako Bog da u zdravlju i veselju. Esselamu alaikum i svako dobro. Esselamu alaikum.